Ua le liu le baa le atu mua le tau tai mata pala pala. Ua la fo ia fo iato tau le leile nei fo vaenga le aso. Ua atoa fo tino va tau sili ina ua mwhaiano tau sita sila mai. Mo vava iatu. O tātou wheroa i lunga o pena whai langi le nei fo iaso. Maa lore tau, maa lore whinau. Pātulo watu i pa ia o si o tātou atinu. O mamalu Samoa mo sa ma whai ngā. Pa ia rawa lea a watu mua pule o i tu au ma la taua. A inga i le tai ma le va o fonti. Tama ma o lato a inga fo i ma o lato tama. Tai nane fo i le mamalu i o tātou uso i a tuila ma manua. Pa ia wasua ma le vai whanua o fufo mai tu langi. Sa ole ma sa le au mua ma le lau niuna sa lua ma upu ia te ore whanang fudu. Tai nane fo le tapu inga. Tama manua tele mo to o le whareula. Patalo pat foi. E mamalu lau tele o le tātou aturu. Tātou ta māma tina mā tutua. Mā lo le on sai. Mā lo foi le tāpuai. Au whenga iei o tātou tangata i whi au mga luanga. Malu lau tele o whi lava se vaenga o le nei lau langi o e maua meru tātou pokalame. E whiwhi lava le tili Samoa e FAAFETAI. Mā lo le pale. Iau talitonu o lea ua taua fiafi Amerika. Toa fu le fale o tau taik. Na wai manu ngā luenga le nei aso. Alo wha wau pe ngā luenga. Anis fo i o. Malo si o tātou atunu pe nei Australia, New Zealand, ma Samoa. Ona o tātou taimi lona ese senga. Na watule nganga FAAFETAI le mafuta mai. Ia FAAFETAI fo i le atua. Ia whaia le nei lau mata ngō fie tātou te wheloa iei. I lunga o penga ta whailangi. Ia, e manatu lo manuia me oma. I mamalu lo tātou atunu. O te whatalofa fo i na i uso a whasalau. Ia vai, anga e tauma o tou i aso uma. Le mamalu le na i uso matua whaafine whasalau. Langa au i e tasi a perua aso le vaiasa. Ona o le tele o tutungia fo i whengaima. Te amunga rung. A le tau tua whai pea le mamalu si o tātou atunu i uso a whasalau. E peona ele, te leinga ele, vai malae, tau ta iae. Tunga ia asiata, ia misfore fionga ia le ataua. Ia o le afionga fo ia le ataua savea. Ia ngā ifo whaiva. Ngā lo FAAFETAI ngā rurue ia te tauso mātua. Ia, o le sunga fo ia tawai, le sunga le awa o ia tawai, ia ma le pa ia tia ma le pokalame. FAAFETAI ngā rurue. Ia mese fo ia ngā ia fonti. Ma le turisi Samoa. Malu lau tele o tau nā fo i tuore. Australia ma New Zealand. Ia le ngate lea o le uso ia moli. Ia o ia feta matalasi. Ma lore ngā lue. Ia o mwane si o mātou fo i vai panoa i Sene Konei a mesio California le sunga le awa o ia tula epa FAAFETAI li o sua, ma lor ngā lue FAAFETAI. Taunronanga o toua i o aso uma, FAAFETAI tele, le whaingo whialu tau ngā luenga. Ia, e maise fo i le sunga ia Andrew Sua, ma Utah. Ia, o le sunga ia Moose, ma le pokalame, le sunga ia Manatu Lelei. Ia, e maise fo i le na iuso mai Samoa ia Mauhant, ia ma le fionga ia lupe matasila. Ma lor tau longolongo, FAAFETAI fo i le whasoa i le aso ma le aso pe anu whai atu langa o tō whenga ia maso uma. FAAFETAI lava le ngā rurue le. Ia whina fo i si o tātou pitola au. Ia warwhai ngā mālo, ma meo lo tutupu mai. Ia ele mawhai ona pangalo ina le asesinga masani o tātou TV Samoa. Ia i maota ngase ngase.
Tau te oe asi o tātou ta māma tina mātutua o le pokarame māsani lava ia le TV Samoa ta tala ailo tātou whamumue ia o se asi singa. Tātou talo mo nei o tātou mātua ia o lava ialo mwhanau pātau otolia i mauta ngase o le pesene tusi e le sunga ia Felise Mikaele fia taina mori alo whaangaro tātou TV Samoa ma le talo ia ngale leile atua ia te o tau mawalo o tau malosi whafo i le malosi ia wale fenga yaima ai maiso mafutanga ma inga mana I whanau ia maiso e kale si o lo ngā ruru ei peselea mo tau malama usi lau whafunga. We shall return after this.
Malole on sai. Tau a matau tātou pokalame. Ia te fia whaasoa i le. Ke mona whaale tule o le video le. Tasi o. Pere Ropi se whai whia au po se a po e te whaalongo alanga tau tala o le tangata e. Wa i lor kuspa ia. Whai sire mawhau. Tau e fole tu malo ma. Ua ova upu songa la lafo. O le tu malo le metele. Umar ka mai kiki re se mawhau. Ka mai kiki fwai loas kuspa ia. Whaalong kwa leo o fia kaukala. Ia kulou ar whaafonga. Fia sa saela ko ako mo sa saela. E lang o kau varele ku malo. Loke fore ku malo. Ua fia poko. Simala sila sila le. Let's watch this video. Simala sila yung koe whawara skako wham kalanga fia ngai male. Fa fia poko le. Watch this. Su e mea ai. Au whareaka. Mga karangola au su e kupe e au whareaka. Ke o solo whai mai ko ke su e maliu solo. Su e maliu, su e whapoiponga. O kou whareaka. O kou e ko ke o kai whamasingu. Ko ke o whakari whapoiponga e waku. Waku ngari e whapaia ko o mai ko kau whai kou la unga whapea. Bako ko ke kusima, bako ko kupe. Kwa ko su e mea. E ngā kai dea, ko ke su e maliu so. Su e aku ole maliu, su aku ole maliu. Uma ko o whai kou la unga. Ai e mas ko ko ke so ni ai ngana whai maliu. Usanga ko o whaakele e re ngasuma ma whaakele ngau sai o ai inga. Ko o mere e whai me kou la unga pelu. Ai wako i se rau ka la po se ongo se rau ma oko. O isi kangaka, anga o whai makai. Le tuma malo whareata. Whareata o le metele. Upu son ka lafo, ma upu whaasau sili, ma le whaafia poko. Leo whaafonga tātou atenu. Ka mai kiki whkoa roa kuspa ia ngafi. E le mawhainga o whaapea aku e lea o ia. Langa e lea ska mai kiki e lea o ia o makua. A mamu le whaafia poko. Kulonga lavare ma malu ia whareata. La fio ka paau. Kamari. Pora pui e ko whaa mara sa whainga. Wa kau wang whaisi fuafuanga whareata. Ngi ka ngaka whapenge. Kalenga ko whaa mara sa whainga. Wa kau whaisi fuafuanga ngi ngaka. Whareata. E ua sopor mang vale. Wa sanka lafo upu. La eme o kupu ngi ka ngaka se. Kau fufua o whaisi e mea e sausi e mea. Ko lalo aku whareata ma le nganga maura. Lava perong sa. Ai amaua. Kua i pō a whoringa. Ia wai ma whauwhau. Awar pō a whapaua e pō kawhim. Koe pō, koe pō. Sasa nguku se ia wai li. Nguku mkua le ma whauwhau kitu. Ia ga fio ka paunga mari ia. Songa ka lafo o whamkalanga. Oi oi. Oi oi. Pengo sosoako. Ke musu e. Langa ele aska me kike lea o ia o makua. Awa maulo ni meonga fa fia poko wa lo singa pau fa ali fia poko. De lo le va makanga ka maso le kumalo. Mana ma malo le kungu o lo fa fonga fa longo lungo api foring. Ya, pareka. Suani. Pase awa inga. Overle ma fofo. Wakela me kupo mai Samoa. Menga ngaka ia le mo kuspa i mo perfecto pelo.
Mori mau pipelo. Valo le mafau. Laba perong sai whareaka. Ai a mawalong kwai pōa. Te whatalofa atu uama au me mai masani o le tātou pokalame. Talofa atu le The Man Toa Brown. From Wellington, New Zealand. O le tamaita ia sala malaulu. Whatalofa atu mai Arizona. Whatalofa atu. Faaiuga, Tenari, Auckland, New Zealand. Whatalofa atu mananga fia. Faltua ia ana maunga. Ma lor soifu manuia. O le tamaita ia Josephine Leota. Ia whatalofa atu Josephine. Le ngalu lawar tātou pokalame. Ma lo FAAFETAI whasoa. Letisio, Sophia Daly, Elena Romp. Ma lo FAAFETAI na mafutamai. Fipe sua. Mai Australia. FAAFETAI fipe sua. Mai Australia. FAAFETAI tele mafutamai. Hawkeye, soifu manuia. Ipu, Pierre, whatalofa atu. Maria Pora, whatalofa atu le. Te faltua, Maria FAAFETAI tele le. Mafutamai. O le tina ia siunga atoe. Whatalofa atu TV Samoa. O Tai Walton. Whatalofa atu mananga fia Sam Johnny. Ma lor soifu manuia. Ben Oni Tomata. Whatalofa atu Ben. FAAFETAI le mafutamai le tātou pokalame. Ia o Eli Edsara, Sydney, Australia. Whatalofa atu. Ia o whaarua au, whata. Ma lor soifu manuia. Tina. FAAFETAI. Amosa. O le atule ngang FAAFETAI le mafutamai le tātou pokalame. O moana tiseni whatalofa atu TV Samoa. Moe vao, vai pou, whatalofa atu. Laki liua. Ia po le whaleonge. Sunga ia whaleonge. Liua. Punimata. Ia mai Wainui. Wellington, New Zealand. Whatalofa atu mo le nganga fia. George. Whatalofa atu. Susana Liu. Whatalofa atu tātou TV Samoa. Faltua ia Marietta. Tina ia Marietta FAAFETAI tele. FAAFETAI tele na mafutamai tātou pokalame. Iwa ia so taitasi. Hans Webster. Ia mai Australia FAAFETAI mafutamai. Sioka Iosefo. Ia mafutamai. Ia tātou motu ia Hawaii. FAAFETAI le Paso Auso. FAAFETAI le mafutamai. Kepu Lifala. Whatalofa atu TV Samoa. Fawao Tuifiti. Soifua manuia. Tuala Sea Alexandra. Whatalofa atu tātou pokalame. O le so ia to ai kaisa marapatua ia sina i San Diego. Soifua manuia. Sunga ia lau papa Timo Junior. Whatalofa atu TV Samoa. Ia, mesefo ia Walesi Chan. Ia, malor soifua. Ole tamaitai pole. Patua ia metina siana. Whatalofa atu tātou TV Samoa. Leu so ia lula la fonga. Mai Australia whatalofa atu. Nino lei. Malor soifu mnuia. Onisina o tātou paanga mwhaina. Mafutamai tātou pokalame. Patule nganga FAAFETAI le. Mafutamai pe. O te fia whapilo ia tu se uso. Mule tolo whaanga ia. Le uso ia manu la fonga. A mai se foi le. Sunga le toina. Ia o le kālesia. Malwhaltua. Ia a mai se foi le tina. Malolo manu malo ia savali. Ta mu male. No foalo. Ia mapa ia o le kālesia. Me lo sua sunga le toina. Whatalofa atu malwhaltua. Mole atu le nganga. Whawhiloa i fui le nei aso. Ia. Tātou pasoa martamaitai a langi ke soma. Ia taliu mai, let's take a short commercial and we'll be back. Ia martamaitai a langi ke soma. Don't go away. Stay tuned. Be back after this.
O te whatalo whatu lawa whionga le Presidente o Mire Samoa. Ia po le tustara sinia foi langi ma lorso I fuai. O whionga tau sala nei foi aso. Te au mga luenga. Ia kau whai te malo ai. Nei foi vai a fou ia ato au susuru le lai ngā koko winta po le ako pau ia ma kore suwa makau ngā to o maali e maiti mungo le nei aso. Ka mai e lava le lana le da ia e papena lava wingo le tau o aso o le lei o aso i o paale le lei. A talo patu fo i le pa ia mali malo tātou pa anga masane. Pai wana mo mai le tātou aso ia po kalame le ne po I tula. Ma lo whaftai langi langa o lewa e fsiringia le mato tau ki munga San Diego. Maruru. Wa ki munga maruru o le kwa kausuru male la ia le foi fo mai sti munga ia mo le po atoa mana nei vai aso atoa. Ia langi. Go ahead. Ia, hako e kusala ka kau ma kola mo kwa o le aso wala ka tolo a ko bebela o le aso malini ma mafaki munga. Ia, langa ma ko ma tinga lava ngai ke kwali ma mafi le fale kongo e tau sana uma. Sao le lei. Moi lau. Ia, langi ka talme pa solo no fa fonga tu me sir tato taimi. E fiani tu malo wa saingia le lumi dioma. Langi o le o fa motuma nisi fo yo. O tu malo. E ai. E fa e le o le lumi dioma. Sanya ma ko lumi dioma te Maia ma ko kawe tutte ya yungi to sangai. Ai o le aso ko vai sangai. Ia. E le ma ko ta sai tu malo Samoa. Ai o le aso fua e fa ka fulu valo tu malo sa taimo. Mataugia ta po kala metaluai e tase te suma le valo miliona le tupele te toe ai tu malo te toatas. Yes. Mai le e apo le lima le na alu tau sanga lima. I tu malo malaya fat for bad. Ia, sabai mo po le la na taini o mai le aso. Ta e tase te suma le valo. O tupela le na. Ia, tupe te toi, e te tau ana whamae, a ia whamae ngore tupere nā, ai le io o ia yungi, le teime au mai e tua le lumi ona mua. Pe tai o na mafi le mātou whelo e ngā mafi ma le whiongo I pale mia, na ia toi whaamao nia mai ai. O lewa mai ana toi sai nia I te tu malo e lua. Mama I le asonga fuana whaamanino ai, e tolu I tu malo e le isaini, ona olo o iai ni to ai te tono lātu I tu malo, o tu malo la nei au fiaisi umu, o ano a maatatu. Ia ma whaasale le angalua, ia nao tau sila fia le tu langa tai, ia whaasale le angalua le vai atu uponai. Pei tai ona mafi lewa whaamaunia mai, o toe ma ua mai e ona toe saini ia ano a maatatu. Ia ma o ia tomo. Se ibanga naila pasale le anga ia olo ia pele to ma rau tanga ko te ni foi la ia na fioma pe o ia te fo fuanga malo e toia e toia e se ai le tapu le o no ia pasale le anga mana to foi le vai a sole na pai le pa ko ka peneto le ata o fia le polo ke tu e ai te tupe ave ia pasale le anga ona ola funga ia ona tulanga foi o tau pamata o te tapu foi le pomalo a fai el fono tanga le HRPC fa tanga le il painga malo ia ai desa fai la ko tu tala I lo piso pale mia ama e ona sole pula le tu malo na to foi mai le ile ilo que tu pale mia por ta penetra e longo mai le tulanga ta o que peita I vole foi mai il malo ai o fa ale do la to manati fa la o ele fono tanga ale HRPC to ia la o fa sale le angale to e petingia pe ese tulanga to a veces ia le tapo peita o le tale la nación ia o le lava fatal a mai ia ele tu fa manga coite tama to postanga malo a sta una to foi mai ne fa di mai do la to finalo ai mo la sila fia o le afitona na fa ele fono ale a fio iva ma o le la ma wena tal que na fa sala ia le fio anga ia e fio foi a to filau no to filau o ia le na fa la forma fa sanga il malo
Ia lela na fai whaatalanga ma ua talia po ia le liku ia i whaatalanga. Ape te lau ia au tu te tuto ia malitope ia. Te lau ola ia le sala. Ia au lela tādira. O le asa tūlanga le au o ie te Faaiuga kapene tamata o ia le foi na fai le te kiri. Pele o mamapa le tai le tūmalo. Aina atu o la iti la tōlo. Ia alitali la nā pioa. Sai na tā ono le sa fai le la topia ngai. E toi foi mai i o le la watalia. Pe ie te ato le nei vai ato po le vai ato. E toi sa valia i whaatale le anga lua i le malo tu se foi ma tu langa me. Ia o le tupe ia le o ma whamatu i tua. Ia o le la o lima te fugu i tu malo. O mai e o na taimi. O le tupe foi le sa whaamo mo e tupo te lau lima te fugu mo tangata. Uma lava o se aima. Ia o le o tu e tolo po le tu whainga. Ia mai e whai ngā whālota mai i aitwaisi ngā no lua ia ma tāwhata ele mai a tupo. Ia o na tupa poilia, ia o le manatu le mānoho. O mo mose tupa wawelu tupa le neva i ako. E te foe ua awe te te whaapea. O ni whaatua tino whai ngā whālota. Yes. Ia o le whora uto e uru to atele. O na uto e tolo foe tupa ino le lato te la. Ni wasi kuri tāma. O le tupuganga la na manele mā. Dati, ia wana fola, ia fia, matangata, ia mo whakaita inga a whai e te pūri tangata o aina. Kola, matamani se lau mo te pūri. Ia, o le mātou rumi i o le whango e kate o ata tala matufa. I le māsino o yuni pe a mai a le mātou tala le tupe, pe a pāsia po i le tala le tupe le nātou māsina. Malo FAAFETAI, langi le se lau lima sefulu lea e a fia e mar pepe to a whanau, Iwe. Maka mi whai koula tūlanga. Koe le tau sanga o le HRPP. Na whai e kōku ia te whangatupe pape whai eile o le tusi ngai ngōma le National ID o tangata. Tātu whai le ta e lima sfuta la tangata o malabo aina. Ia alela o mai le whātu a le lima te pūru. Ia awa se lau lima te pūru. E maa lea le tūlanga le li atui. O le maali o le no utala noa mapi misi whono whaawai. Le lo fi atu o tangata o le tūmaro. Le maua i maisi ko i le loa whanau le rope whanau. Ia. Ope, kepa whai mara le loa te whanau le whao ma koe whalo ka tā. Le lo maua i rau te whai te whanau. Ia o sūru leo le. O si mai te whanau a wā se lau li mas whuru i te koe. Ia o mata whanau. FAAFETAI o whalongo lewa whatapula le au ngā lulu e whawaitangi ua tau whaisa mo e kao fiofi le ngumela si whaisa taunua ngai lewa o la fia ko tanga pale mia national wa mai tawina wa pai ke le pale tonu le ngata koile le e te kama e atu no nei o e tato tamata le tele ia fale to no ko FAAFETAI o tu mai ko no Samoa mo o fale mai o le li poti la tamai la vai tato tamata penga vai Australia e mo e Australia le to sai tati piliona mai le ko kalanta le mai le tasi piliona le na o le lota o mo e atu no e go o ngā lua i lalo whakalami. Lua whapatene lena vei ma Samoa. E wātu na hoi Pasifika. O le whainawa i ele whakfuanga le mālo. E ta tau e ena langa le pale mia Australia le tau mei le mato wā whailonganga le mato tutu ataki. O le wāweka a mia mauti taki le o mata uki. O man matu le whionga pale mia i lau. E te tau ona whakala moinga. O no le ke tau i le upusa whaunga. E le o level le play field. Mai unfair po le tūranga le tigitilo tu iai. Nā le lua su pūpatene mai le tasi piliona. Ai vai atu no ue iwa le lua su pūpatene nei. Auna le tuku leo lo mo e tangata Pacific. Ia ale ai ia Australia tātu tangata. O le FAAFETAI o le tūra i mai te tonu lawa Samoa ia. O le tūranga poile le watele na mingia atu ai tātou tangata whainga duenga. A tauria po kalamene na whai o tangata le o whainga duenga. Ia a lewo e o leo o whai a o.
o mai nurse turanga papena ona ole le o te le ni lo ina mai o tamia ale nga ele nga ta foi na idea a o tangata o ai o tau le ai ni si tono ai nga ma fio anga ena luina I anga ma me papena o mai la lo to kalame nei mo le sino fia e tolo wa fela o fa e o tangata pa mo lo o ye kalame o tamia tolo wa fe ni sila Ya ai afele na lugure masta kis mai singa lenga papena I tuila. O le mai ta watu ele pena malo. E pe fitu afele ya o pole na awale o watu mo se fulu afeta to tomata yo ila lo alame nei. O le tipo po na tu ai. O le tau sanga o tu ona. Ale lo odo pa. Na tala ya Australia le avano pole le mo vista. O kita la ia mo la to ia lo nga lu le la lo fukalame ni e no fai ona apalai o ele no fama mo ba to ia la to ai nei o le o ko sa pa nga la tiong al pale ne ka I sta tala ina o le tulanga le ele nga ta foi le go ta nga te nga lu e develop ia Australia ai o mo pe o le a fa o le ta pa nga fa o e Australia o ta ko tangata na ia fa ele tele ang ole o fai na wenga ko mai manuio ainga ma me papena ai tu ina mai lole tu langa le wa mai o ta tala mai ole ava no e no ko ma wenga batu ia lona ainga ni o inala ye ko lenga ale mago no le mata o kula le a tala no ye le ko ia ba ia mare pale mio Australia pe amaranga mai masi no yoni. Malo FAAFETAI. Tai langi wo fa longo lewa. Ola ta tala fa solo ato le market. E ola le mafuanga langi se sa no le ba. Ko palame ole la to feedback na wale man ta wa te kitala. Ma ta ria ko le ma to market nga nala me ta pumi ole tai no COVID. Ya ta pungi lola ya ta le lima ta pungi ana ka ria mai la va ya soya ele ta pungi le ke pato kala awala o le tele o tate tonga ta pai pato anga e o mai fa ava beao o le todo po le fa la mai la to o lo ma la to anga le market e o le fa no to fa no to la ma po le to o mai awa o le tipo po le valo le sao e tu langa la na le o te silo ele malo so e tala ia le marketing ka alo se fulu fai tu lai aso fitu aso vai aso e tala ia le marketing ono le la mai ta o le telo falo lo ia e ta poni la vai te mafani o le late lava se fulu ia le marketing lava ia ta mo mafani ia vai e mata le foi le ngata o to anga ye tu o ye foi falo lo lai e te tala pa solo ato mo le atu no le lava ia le manato malo ta ono to tala mata tala le ava no e fato I tato wa fama tato pai fato anga ta lo to ai ele mai teni o mai mata le foi o pasi kwai o mai le balua ko ia fanga tala vala I tangata ona to tu mai ia pasi mai le tai o no temina o tumu tanga fanga lenga ma komesia o ai ma mai ia na to temina mai po le fale va ve eu vou mai na to lo I market ele ngata foi lá ia ale foi lá ole no sino fo ola tala e foi ma to market free market fo lo mai e ona ta pena ka te malo ni sila e foi lo e mo fo nga o falo lo mai e le tula e fa le fa tal fasi ma kai sa balalo ola ave ese umala ba ya la fai peo fenga na e o to ina ole pick up la fa le drop off se ta ma se le fa so le to ye ni fa un falo lo me fa pena ta le la de solo ya tulanga la you advance on morning. Yeah. Awa e fai ka moyo wa lo te mene wa tele lava ia asa we foi mata mai lava ile e topi sa le pas puta we wa tele swing Malo FAAFETAI langi. Ngai we event Samoa but event ko male. Event ko male. Male trucks out. Se fai sa no ngai le.
ia me la au ia na ia fufuanga folo pata o tele na tono o le malo tamo mal malo tuiba a tono le ele na o mi dia mo ni si cho como ma como isa mo me papena ono lo o mai la o mai le ba ale tau ni le ba ata to le la tuila mo tau o screen o mala la wa ele fale tuila o fai tuila le fale screen Maia o loia u pele ba fa Maia no no venga o misi fo la na va en esa when I said so o le sala la ta maila na o le mato wa submission le wa ya de que la tu la na le nación anda pero tu la fo le te yo mene na tu pule so que si na no fai yo le ma wa pa ma ni na se la na tu yo o le li lo ia o tanga o le na positive na te wow o le mena le na whanga le tumi loa na whina na fionga. O le tūlanga whoila le tonga o tanga wenga leo. O ai e si, ia, o ai e toso. Aka, o leo maua, whai e maua te leo, whamaoni ai le aika. Tauna noka. E ai dei peo me whoile le maua leo, whaakawa ea, maua le tangata i tūsi, tuko whaakata, whai e le mo, ia ma loka. Sa avela il fa mamma la tionga pale mianna ye tusta patino ngal bengan ai mate lava o ye le tula ai mai phone min sta on tanga wenga ye ele mama la tisila na fionga va enga o mana ye o tang fiel la kwa porque no tole pole la sana solo tokawan me termine pole say no to twa yes ai ala ya topa ya o le tula ai mai la fionga min sta pale le to tono tanga wenga ya ele titi le marosio le o fala wigoia panga ko mari tulanga lava le o le toma fai ia ta fiatea ia mene o fala o pataina ia o vai asale tata la no e fo ile tama le mo e chale o ale tama chi o tama te e se lo ai pas po New Zealand o fo Australia e mo ko me fale o lo ia me ia na mama so la como mai o ile me vale le avo misi vale vale sa mai que tu la sala mai ona fa no le me fola le ole screening o lo ele la wina to mo va e o se pena le no se pena fo mana ko me ti le va sa una fa ya ole tu langa le tu meta ya ma le lo fo ye nei le tem fole fele sala no anga ko le va ma no tu vila me nei le a to sa mo to ye o nana le da le di ni se fo ma fa ta a wa la va meta o ko nei o ai wow ata ye ile vaenga leo ni malu o leo ma o falo lenga se Faaiuga o e foi maulunga vaenga leo le ma fu no tima maliusi leo lenga maliu ko ngi ese ia petulanga e uele i fia tala no tele le tatala tu le tala no la chonga palimia muta o nei ala sa ka silingia la betu tala ma fi mato felo ina ela na ia toi pa dia mai lo ile mato felo ina o le te decision making lenga ma o ai le te sala de la ve o le kapile aso fa o la va tala no mai la fiona le komisina la ngolang ta o file o le kan lo vale ta o file so na o ta ele me papena ya ele tia sono so ya no roya le patrol na lo leo o le no fama o mai la nación na ele lo ina le capitani o le maritime y la fiona ele comisina a me o le a lo se patrol fa le ne le asole matuale na lo vale ta ya lena lo lo mani no mai nei ana le fai una fai o capitani longo le kele komitina wa anga fa pe longo komitina eta official komitina ya le patrol le fai ya wa ama se la o ya le na fa wa ya tu e ole la fa no mosa ya o fai wa pena ano este mai le sami ma vai ta presenza e a levo eso no se oya chulo más para velar o que si mo la vale ale pale mia na fai tamai na tau mai pena faini o fa hola ai ta ele ni o fa ora se le la ya tu langa le no ta o fane no ya o lunga la bo fa una le na ta
Nena masua yana sula mai mama i mai so sua te kasi o di mandul maho. Al tulanga na o ye pa mai se ko. O fai unga lava ale le lava fai. Yes. Ele le foi fai ungo. So ungo me tulanga la le wa manino me na filo inga. Ya e ele me longo ya ele longo inga ya le como ya arena la so gloria te como le ta ta mo foi na pasa inga o le logo wa ta ata ia I Faaiuga langi ua talia le Faaiuga le susuina o leo right o le atadi o le wa mai ale so inga ale nei la vele yo o vale fai la mal pa unga so inga y luego la acción al minta más que todo la audio al minta está hablando de o les silina na fatuina no o fego ya Italia la nación o lo talia el comisión el mai le faila o le ale fai un o su en la na fai leo te o due na satte manula ka ya yo sai le voto pues no mai fai un o sa no el mata si yo al pandemia mai la to foi to lima le na Moria pasa. Y ele ngata le ole ku ma sa te talia ya. Te fai uma ele tu malo fala di lista. Ya te o se fa ma si no ma te le ya ola le o tu ta de le. Pase no tu sala y el fa ma si no. Ya ole a sala la ka mai fa. No ye lo. Malo FAAFETAI langi e se si met fi fa soa ya war fa fonga re tunu Ya ole lo mo ma to wa le mato todo solo mato si la fuera trata la no es por uno yes ai tele la ni me tele na fai lo mai la nación anda con el pandemia e aí mato a MOU o Vainea na rata ia male chulo Australia Australia ya kamo malanga mai la ya nación al pandemia sinasma ai ole vai a pole fata le malanga mai ale mai tal vai fa Australia ya la le ole o che mai ne per ma cosa ngali mo ma cosa ngali para le pe o ma fai le tuli mata ya la chi ora me foi le o social media policy na fama ma la na foi le ole ele o sta falando mai no social media mas talvez foi Australia le voi ele la la no está também te tio se for no tá usando no te lá no mais mas ela tô echando ele tô ali no internet Australia la le pe a e mato le monitoring le telo mato social media o inava le la chamala na que vai lá na social media chama e te so soaniela le tulanga foi lá le go ole Inieri tulanga pe fai sau complain pe ai tani na tenga le pandemia ole tulanga le me Australia le kata sustama na ole fia ilo na ole account do Sauiluma tau faleanga ma me papela sape eso ele to es tulanga ole e tau sanga Facebook e tau sanga te ana ilo na tulanga sape na account ole tasila na ma to fia ngana le o Australia le vaya sai ninga le matele ya de signing on mato que han va por ir mato para fono le titi mai a tu peni Australia la España le matele office mo coyo fono para mele we vai por uma ya o to fa tu foi mal fale le sa o le la to fale ai te tu le lo yo ma ye le fa le va otro no no tenía el tema vale para ele está bien aí tu acha para eu fazer amor eu daí minha male malanga mai la te satio o Saulo o tele ole ala potong pele ya pani le cheika so yo le cheika o le matele tamo ele yo o algo ma polo que ti fa ti pendela malanga mai pa uru ngole sala potong le mai tele foi la le taninga malona mura pa ya ngole fotomari malo FAAFETAI langi fa so neas ya manatu to felo foi vai a fo FAAFETAI telele ma futamai ya wa lava le o nanga wa sio tato wa tunu
Manuia e ngā ruenga tutua ne vai aso, langi manuia for the weekend, tato wheloa i le vai aspau, FAAFETAI lava, pasoi fuaia, lau fionga. Ua, o whaafonga fwoi mo tato whanongolongo i le, pasoa mai te mai tai o langi soma. Ina olo tupu si o tato o tunu. Maria fwoi le ti whasoa i le, e winga i le, me olo i tato mo tele ia tuila manua, le whapea wa amata ona screen umaia o loa e batu Samoa ona o le tele o mo drugs. Wa levan ka wi faia ia mea. Wa levan ka un faia mea. O screen na batu ai pa penga fo i poru mai, poru kuila. Levan ka un faia mea. O pe o le mele wa, ia pe ko screen up wa sao keren me o ya ka ko sao mai o i a kuila manu. A me o levan ka un fai. Pe o kai ka ngaki kilo ia ile. Me o to sao fa afiele. The drugs e Samoa. Mana e fufuanga ar whainga malo. Le la koe kala le maketi le nusu marwhai tu la. Mata wai Samoa aso ia sa whapea tato maketi sa walalo i aso ia. Ia ale ia oloa po mea mata anai o tato ainga mai tuala au pai whaatuang. E mo moe an maketi. A wala skofies falele manu wikien. Ia le no whaalongo le tato e tala. Ia le refu e tua mano aina i o tato tangata. Ma mau le e uian whaingo fifo. Ia wale ne vai tau o tere tāwale. Ia ai o le marosi fo le avone ia la po. Ai an malo lo ane maketi ma. Ai e longa. E longa i lata ita vai ma mau mo le safety fo idea. No, to tele tangata ai drugs. Ia, mela le po. Na ni mo moe nai tangata le maketi. Ia o atu la au ai drugs mo la au whaaleanga mea. Ia, ka langa kupe ngai ka ngaka. Tunanga pena. O le safety fo lea e kaunga. So, e ka kawalanga yengi leo e 24 hours fo. Ia, e leo ora ma keki tunanga fa pena. Wai asa le whaiba le asa le masala. Le pumoniana. To kele fo le au whaaleanga mea ma lau le mafau. Ia, o le la soli vale fo ile. Pea unga mumboe ngai ka ngaka le po ma malolo. Wal menga sa ika kusa mo ya so ia. Ai mai se aia tato uso matua whawhine mai tua. Ai pero tūlanga na. E kaua fo inga ele safety ia i mea whapea. Ka kule pese le kule mai paisa usasa. Ian whawara tato pokarame. Stay tuned. We'll be back after this.
o to whaamalama ma sila mai. Susuma I whaapea ngainga, FAAFETAI mo uku fola. Ua mai alo na ao ma ua tuku maola. Alofania ele atua, loto whaafale tulu ia. Awale tala lelea le atua muso tamanuia. So se sa tawa o alala mapapa. I Samoa ni whaapea atunu e mamao. Ua e whaamuamua, longu uinau whaasoa. Ole atua malana sila whanga ele aua hoa. FAAFETAI lupe whaalele, olo o taase I le talalele. Ua avea sa taoa e whai mau, palela e. Manuia le atua, ilo o tō taase ai. FAAFETAI wai longa longo, tō lango mai. O le whaamalo, I paia o e kālesia. O loutou lango ua e ai male manuia. Maapere tūne ngā amatai, le nuhu o tina matamaitai. Tone a whoa male au mga whaamalo tau pāti. FAAFETAI lo lango I lo tau mapai. Wa mawai fo I se manatu o si o umai mai. Alofania ele atua, le tō whasa tunu mafono. Tu maua e te alonu, I le mau popo. Le whaamoe na la lako atu I le atua. Walima tau sanga o wholau ma le whaatu atua. Te talu ia ave ai, ia maua pea le whea rofani. Tu mawila ta ana watau mea o le loto tasi. Tu mawila ta ana watau mea o le loto tasi. Longo le fio kawa makamaka o se uli male maku makama le uso malau kakalanga le pale afuwa maluku le whāne wala. Ua maua le wanoa e whaasoa ai. Ma le tamaitai a popae, a tapu manaia pepe. O e whaftai le lofo le atua mwhaina whaamanoa mai on taimi. Sa tawa nawa lunga o le tātou pokarame. Ia e petai o leua maua le wanoa e whaasoa ai. O lana whaasoa fo I le insurance. O le tātou ia e ola masoifua I tonu I American name, so se tuli manu la lang. Tauto ia Samoa mo na tala. Tātou taliu mai a tātou I nei se saidi se mea ngā mo tātou. O le winga la whamtalanga, ia o ia e sosoni tangata ia I meo insurance, ma life insurance, health insurance, ma mewa pena. O le company the First Financial Security. O lo ngā luei o ia, telefo ia tangata ua sosoni ai. Ia awale ta penanga fo soifua marola patalo patu ila wafionga ia la tfale nei vai ngol tato pokalame ma lor soifua mnuia ia fatalo fa mai le tato atunu lo mai moat ia na paso le ta pokalame mananga fa lolo ia talo fa tu le epa ia ma lo lava le tawata I ba lo fo ile tau longo ma tango fie le vanoa FAAFETAI
Ia tonu wa uma ona e whaalau le lei i le whaafafonga ma le sila e ala i le tūlanga o le anganu. Ai e manatu, ia e manu ai lo taimi lewa e au mai, ia e whaafetai. O le a whana saa ai loa le tāmata upu. O taipua, o lau le pisili ia, ala tua tula manoa ia te oe, ia e whamamlama mai do tātou tunu, a wasaf soswani mō tātou tangata, ia aro ia yo whaiba, mātou tapo iatu, mana ngang whalolo. Ai. Ia. Talo whalawa i lasi o lau whaafonga, o le talo sanga, mai whaamalulu atu i le whaafonga. A le mamalu o lau audience. O te whaangaina le ngana whaingofie lava ni neita noanga. Ai, ia, la e ane ia se whaale tonu pe a wha rated F le ngana e o te whaanga. Ona ole nei mata upu, ia, te tau lava ona tala noa i le ngana tu usao. E whaamalama ai maisa i tupulanga, ina ia lato malama. Ia whaafetai. Ai, ole pokalama, o tata noanga i pokalama umawai le latau sanga. Sa o whaamalama uri ilia ia, inga ngana po o terms, e whaonga ina ma whaamalama ina, ina ia malama ina nei mata upo life insurance. Mana utala noa fo i mau i tu ainga product po coverage. O fiwe e mata upo sa ili se upo sa Samoa ole product po le coverage. Ia o whapele, ia ole paketi ia la, ele ole polo keki la fai Samoa ole paketi po o se puinga mo le soifua. Le product, so utala noa le product po le coverage, ia unovinga ole paketi po le life insurance. Ia, so se mea e anga wa ai tangata mai e awana I fai mai se si o te le anga wa e le ai o tangata diabetes e mawhai o na su life insurance e anga wa ai. Ai mo nai minute lava o te toe wha amata ali ai nisi o tu langa o life insurance. Mo de sida fia nisi ele I ai ia talang noanga I le taimi wa tea. Ia, o tātou te fia I loa o le ale mea ta o life insurance. O ai anga I ai. O a fair when how do we go about fa fair on a maua fa fair on a fire ai ole fesili pito sina tawa why I say e au ngai the life insurance mo tato mo tangata ya ole a tamu fayatu mala ngang fa maulalo lava ya o tono so se company insurance e tele o lato product pe tele o lato paketi e kava ele so I full tangata ai o Maia na ole fitua nei aso te kukulunga mena tatou te whaamata ali ai ia o tatou lo uma le term life tele o tatou tangata e sila fia le term life there's whole life with benefits whole life ia tele tangata fo I Samoa la ile whole life o le whole life with final expenses for ia e fo meta o survivor life. Yeah, it's the fear we will survive out tangata muri na survive o ye mawaina benefit. Yeah, e fole meta o le business or key employee life. Yeah, o le coverage le mo tangata fai pisinisi. O le second to die life. Yeah, o tangata le longa lua le maliu maliu tangata mua fatau le mo ngali. Maliu le tangata mua ya ele mawa ia e mawa pe maliu tangata muri. Yeah, ai ole Prada pito sili ona ta ua le o te ina ia e whaamamlama. Ia o mele ta o le index universal life. Ia o te au Maia na o le tolua tātou te tala noa ne fiafi. Na ona whaamata ali lava. Okay, term life insurance pe ona ta ua. Tele o tātou tangata wa umona whaata wina le term insurance. Marketi so se kampania to atele o marketina. The coverage is temporary po ole final expense ia ingata mai na ani nai tau sanga me na leina tau ngo fie pe na o se fulu pe luas fulu pe tolus fulu tau sanga fa mal manga afa pe oela wa limas fulu tau sanga e mana fa sa term luas fulu no inga cover o na ole luas fulu tau sanga e soi fuala e ole fitus fulu umalo fitus fulu ala so I fua wa e fitu tasi ia wale ko isa lo life insurance wa uma
Awanga le lua se fulu langa ka vai lo life lo soifua. No winga, e lua me tupu, e te toe whai le company, e toe whaafou. Ia, po le cancel loa. A le mea la tupu pe a toe whaafou. A le double pe ua triple i le pei mengi. O le lape na i le term life insurance. Mea na o te le recommend na i term insurance. Uma le term, there's no more coverage. O le si fo i mea le term, mo le eleise cash value o tutonu, ele mawhai ona whaaputu e sau te ngā tupe. E pe o isi coverage po isi paketi. Ia, eli miki fo i living benefits, o isi kapani na o le tasia le living benefits, o te tala noa mua muri ai staimi la tamai. Ia, expensive lava tangata pe ato e renew. Okay. All right, ia toe whaawau lava lo whole life, matua o le whole life, e kawailo so i fua se ia o ina e maliu. Le whole life la ese lea, na o le final, e ese mai whole life lea nga umakngei, o le whole life lea, na o le final expense only, o le poketi lea, ia lea te lea ia o tātou tangata matutua, matangata ngase whaingata, ia awa le whaia se suenga se medical, e guarantee lava le talia, e mautinoa lava talia lau application. Wafo e lengi suenga on fesili mea tau ngase. O le fixed payment ma le coverage e fixed a whapea se laua whena e apalai ai e o lava lo maliu le taime te maliu e le suia lava whapea fo i le peimeni. O tangata ta i whasu 5 o lato tausanga e o le valus fulma 5 ia o le sikapani o tangata 5 e o le valus ful tausanga ia e qualify i le final expense lea. E le qualify tangata i lalo mai o luas o le whasu 5 tausanga. Yeah. Again, to whamanatu atu na tangata ngase, tangata tu ngase, ele approve isi coverage, isi package. O le te le po le maximum coverage, o te le o le coverage lea, e luas fulma 5 afe. Okay? Ai mawhai ona whai le luas fulu, mawhai na whai le sulu 5, mawhai na whai se fulu. Ia fua lava le mea le e te ngafatia. Ia o le mea ta aua pita siri ona fia faa lau i loa pe fia wha manatu atu i le product lea, po paketi lea, mea munmuli lea, mea ta o le 2 year incontestability class, e tutusa ia o le tula fono insure, e lua lo tau sanga tutongi lau policy lea, le final expense lea, e lo le lua tau sanga, e le ai se ia al kapani, sorry, let me rephrase that. Le mawhai o na whesiringia, le whesiringia le kapani le tutonginga o le benefit. A whai alua ni mawhe e tutongi mai. No winga, le whesiringia le maua o le whamanuianga o le final expense. No winga, le mwhai la tōna deny. No winga, saona, le mwhai la konga deny. Pena se le whaatumunga le application, pena pena le sa penga pepelo fo le client si whaatumunga le application. Ele te whesiringia, they have to pay. But, ai a whaia maliu le tangata, e o ti tangata ele i le lua tausanga, let's say, ngā le valu masinga kongi ai pe kausanga ma le awhana tongi ai, ai maliu. Ia, ele maua la le full benefit, ele maua le full benefit langa apalai ai. Ai koe maua mai ia benefits langa kokongi. Ia, whaapopo ai ma le 10% o le interest. No winga, se lau se 10% e koe fo mai i le tangata le wa whai oi ma beneficiary. Mea na ia malama tele fo i tangata complain na i le tūranga le pe amaua. Ona, ele umare tolo le lua tau sanga, ia alaua fo i wa. Wa maliu tangata, ona whaapea lea, o lamba le ato ai le, but that's what everybody should know about this coverage. Whamun mo lea. O le mato flagship product lea, e taua mato le mato fua lea e sisi, le paketi lea o te mana o ina i la pēr sa ua mua. Ina ia vavaai iai mātua matangata e, mātua e o lato walo ma whanau, a mese o lato grandchildren. Because o lawa a afia ia i le final expense,
ole savings that you can whaiona whaaputu moa o ngata maiti le lumanai ia mai sea retirement fund for i te tono life insurance lea ia mai sea fo i pe a maua i ngase no inga tasira pe meni masi na wakava uma ia le tolu lea if you die too soon i po se eskengi po se ia po ole natural cause ia penga i po se ngase foi ia whaonga lola ia leo la wafo o la death benefit ia peke ngase foi ia oise se o tātou ele ulua se maua cancer or stroke heart failure kidney failure tele tu inga ngase tu ngā whaapea ia o taimila lea ia ngā ila le product lea por paketi lea ma whai lola nga e tap ia e whai lola claim all right so whaawawa product le paketi lea Inka. All right, Index Universal Life la le ngol product le aya. O le coverage po le packet si la fai. And find amata mai le 5 afe. E o le 5 miliona. Beno fai atu matua lava tauna ona va ai to o le kwa coverage le. A wa fo ila le au tono le saving. E ele meta o le compound interest a koe moso o vango system i ona tatu malama le meta o compound interest. O the savings like kongo I accumulate every year. Mangua alu le bank. E te wela utupe. Ia na e fatatali le lau statement. E a mai lau statement. Ia e ke laki pe a Moses fulu lua ka ala le tausanga. Wa they have less than 1% le lako interest. O I le life insurance, it can go up ile 5%, valu percent, it can go up 12% a isi kai mi le interest rate. Menga ka ole if vave ya le grow le cash value le kongo life insurance e mafai ona ai talafu e mafai ona loan e mafai ona skipping pay many masina le lava fa soa yang ko le kampangi faianga skipping masinga se lua yes e mafai ona increase pay decrease la pay many flexible yo le for le Index Universal Life po le IUL pe ngai loan ye ya a fai fo la sa loan o la loan e pays mai o ilo cash value le ya a mai la o ilo face amount you are not ele require o to tongi il company wa a tupu se me mo pe mali you they deduct mai la ko so a fai le loan a mana afo ya to tongi ya le ele require o to tongi sa long ia o le vanga muli ale al product le o te afo o te talusanga atu ai i o tato matua ai mesia ia so seisia e fai lau i life insurance ala te malos me o ta o living benefits lena o ta o mua le terminal fai mai fo mai pe ala pe a si fo mai pe a ngase fo to e lua ta usanga petas fo i sistete ia ona apply lola o le terminal illness le benefit fai loa fa pe let's say ola coverage se la wafi yeah in fact mai fa fo le valus fulu le ivas fulu pasene o la coverage yeah o le valus se fulu po le ivas fulu afe na e fai ona au mai e tausi ai o ala te soifua chronic illness fa pe lua two activities e fa pe le fai ona na e malu na e ta ele lava oi somebody has to do it for you ele mfana tausambi lava oi somebody has to feed you that's two ele mfayona e alu fayonga wenga masani ai that's kelea ia mafuanga ia on apply for ila chronic illness ole critical illness so umana until no ai heart attack cancer lupus o le ya ole lisi apea bes full lima la fa o ngase e mafai ona mawa tangata mafai ona fai nei benefit fai ona e apply e claim my benefit o le Alzheimer's disease ya e matua malama le ya ole e fo le fa mai le la te malo si terminate ya le loa le si suta usanga ki fa mai wole ngalo me ya mawala ya na claim lo le oi me se ala usunga tula e pa bo ke wa e vavena e ngalo
Ia apply loa le Alzheimer's disease benefit e mawhai ona au mai I tua. Ia e whaonga e late soifua. Ia. Atonu ua lava le whaamamlama ua whaamalamama fo imua mua. Ia atonu ua lava lea. So it's not ele whapea o le insurance na ole afoi. Na ole maliu po le oti. It's what happens peo nei. Peo pela ole o mai a tinga ina le na umatu nei lua masina taluai. E aile mai lesi mai Oregon. Ia wa failanga claim e miliona na tonge lontina ia o maua le claim o le chronic illness. E lesi o client LA o ke le ta ua swafa. Ia o lo iai pea le whanmai maua le leukemia. Ia la fo o whaatali le claim o le critical illness. It's not just about death. It affects your health. E a whaina ai lo a fo low health. E a whaina ai lo income. A whapeo la te whainga luenga e te ua maua oe I se ngase. Ia e ke ngofo le whale for like 2 or 3 months. E leise paycheck. A fia ilo a inga a fia ilo choices. Ia ele tau dia ia bilio fale mai e wha putu mai. Ia ole stress mo ia le tala. And most people don't realize that life insurance can help during this time. It's not just the end. All right. Kako tanga ia tula makikiro aku I le data lea from last year. Makau sanga lente anei untimely death. Atupus fal lave ia with a death benefit, ensure your family does not need to worry in case of an untimely death. Lainga lawa e maliu ele finangalo le ali te maliu pe te mai fa fose te ia e maliu okay 5% o tangata they pass away le data le from last year 5% o tangata na maliu ele o la to le fitu 5 tausanga. Ia o se whaamaoni a tonu fo e whainumera o lea o te le lopo o ongus fu pasenge. E o whaamaoninga la o lea data. I the last 3 months, ia ua ia le my circle of connection. November last year, te December last year, and my young wali this past month. Ko a fiku lei o maliliu. So a fitu o maliliu, all under 60 years old. Ko a lua ia ngei Sacramento. Ko a kasi San Francisco. Ia o yeah, to Orua Hayward right now. Ole also they're all to this ole data la le fa mani ai. Tele tatu tangata le o fitu 5 tausanga. Right? To atele ele tata ya o fitu suma 5 tausanga. Fa mani ai la le research le. So ole ala le tali. Ia tatu sa uni ko nga me fa pe wa. O yai le fitu soani etele le fitu soani. Okay? All right. Suffer illness. What if you could have a financial protection against suffering illness? Yeah. Pela o mai tinga ina o mana fai atu. Kaula mea living benefits. If you suffer a qualifying illness or injury, your heart attack or cancer, e mawhai na whaanga lau claim lau benefit. Tausia oe alaiti soifua. Vaila data lei lalo. The likelihood that 20-year-olds will become disabled before retirement is 25%. Ele nga pasengi. Tamai tira tala vo nei, vai mai disable lava ele ia foi. Ele yo la retirement age. That's a high percentage here to 25%. So it's very concerning. It's true. Again, le lopo walu lunga fangumela. This was last 2 years. Okay, so no one can go around it. No one can go around it. Life can change in an instant, right? Through an accident, a fire. We just had a fire last week in my neighborhood, my very neighbor. The loss of a loved one, or a commonly unexpected illness. Life insurance helps provide financial protection and peace of mind during life's uncertainties. Esuia is a taimi vavele soi for tangata. So tangata o se fala lave fa for say o se mu o se ave ese ala le maliu le ola se tangata e pele, right? I messale also se ngase fa for say.
O le whai o le insure tangata, so soani ma ngai sa idea se fo o se tūlanga whangata e o whafua se e soifua. A e le soifua, a e se insure tangata, ia, file mule ma whau au matinua, i se taimi lava i tupo ese whaalav lava, ia o e tapa i lau te unga o loa lei tutonu o le life insurance. Okay? Ai, se ise ta break. Okay. Se kakuka video lefa more evidence of living benefits. He's starting about 11 p.m. She's just bleeding all that time. Just 3 minutes. He was born in June 2020. Look like the little angel. Love to make friends with new people. On June 3rd last year, she had a nosebleed. It's non-stop. She called out a little bleed, and then that side we decided to take her to emergency room. Doctor just say they concerned about the cancer. When I have the confirm for her cancer, I just feel like I think she will be my future. So, oh, sorry. It's like no more future. After that, I called Beyond. My jaw was dropped, and I was speechless at the time. Hearing my client, only 2.5 years old, and facing cancer, that is so difficult. I comfort him and say, Nan, don't worry. I will call Nazarite early in the morning. I'm looking for the policy for a month, 2 months already, but cannot find a good one. When Fion come in and then talk about a living benefit, I just feel like, wow. I believe everyone should know about living benefit. We were immigrant back in 1982 to U.S. 2 years later, my dad diagnosed with prostate cancer and he passed away. And at the time, he was a breadwinner. This is one of the reasons why I become an agent, because I connect the dot with living benefit. When he got sick, my family struggled financially, and I wish my parents would have a national policy at that time. So it's like changing. I just tell my wife, don't worry about financial. We got the money ready. Her treatment is going very well. You can see it's getting a lot better. Without a policy, I need to go work. My just one income cannot cover all the spend. It is not too young, too old to get a policy. Living benefit is there for you. It's not just that. Living benefit is giving people a second chance to live. It's not only a life insurance, it's a love insurance. This is why I become a life insurance agent. Una naulava ina ia sila fia tato tangata me se tangata lava le there is help, right? When life insurance hits before death, tell you that I myself to planga talabo esel Sauiluma lo fa tell you that for my oh I'm still young, I will not die anytime soon. People buy life insurance thinking only about death. No, but the real financial danger often shows up earlier. Living benefits are about control, having options, right? When life takes an unexpected turn. Kasi a solution. Kasi a solution for your oneia, pe maliu, pe ngase, pe you live too long and you don't have enough money.
life insurance, the IUL is the answer. So if I'm mole lava. Next. Yeah. Kako fo if I'm ko inga noa. Yeah. Have a Noah's mindset, right? Prepare for rainy days. No one is immune. Ola unga le fai ele fa pe Sauiluma liunga fa pe atu le oh awu ki sau kere la kere ready. Be fa pe mele mai. No, you can't say that. Ole upule fa mai we are not promised tomorrow. Be fa tala le ya le winga le upule it's so understated. We are not promised tomorrow or the next second. Yeah, now folks wanga lava fa meto ina. Yeah. Prepare for rainy days, right? So, ya ulava ia malo ia i iwa nei tau sanga unga lue nei nga ruenga. Nei au nanga. Le fa matalanga life insurance ya uia. It creates an asset. Ole aseta le tau no so itato o fanua o ongi banks o mea tuto o mea umai. That's good. But life insurance is so very easy to get. Faaiuga minei ala malosi ma la fo e myself now leo te tomo fai atu ia fai coverage. Imagine the possibility late fel what a final life insurance 200,000 or 100,000. You are worth that much. If not millions. What a worth e fel what ya oilo se la wafe lo worth or 200,000. You are worth that much. And you have that much kelena to pay it's tango lima ye pe atupu se pay fair. Kusa ola will transfer the risk to the company. Will transfer to the risk. Ku kampangi kongi mela ko sina tupe la tisi level masina. Ola facility la. What can you give up? Let's say find out give up like $50 a month. So your children can have this, right? Yeah. Aku pay ile to la uma tu epa o te pole ya siro makua ngale malangaka ngai langa advertisement brochure nga if you need meetings at your church or something, I am willing to come over and present ile ne o nanga FAAFETAI ya fa mai fo asko inga le fo ile sko inga le poto le poto ya tato lo uma le poto ile a good man leaves an inheritance to his children. What do you leave your children when you are not here, when you are not there to provide for them? This is real love, okay? Yeah, wa umaka wa FAAFETAI tele mo le vanoa tu le epa. Yeah, o la information na pe ye va ses. E se for ye. Emana o mia se life insurance pe manatu for if I say retirement plan. O se annuity foi Faaiuga me la ia ai FAAFETAI tele mo le vanoa ile malu foi el fasausaunga lau orisi nei fiafi FAAFETAI wa pamalo ya ila fionga ile to sala foi mole paso le nei aso na to leo fa fonga le tenu le metaua leo fa mai information ia feso ta ia le malu le tato tenu ia emoni al tau no longo tato lava o fe lava fe ia lava leo timale fili foi lungo awala fe ia me se foi so fua malo loina ia fe ngai ma se tato tenu e mo mia lava ia life insurance ma ia wa fa fonga le tenu la fa so mai pu ne yaso ai FAAFETAI tele le la fa alu pe lungo tato pokalame information ia tato filo ai foi ia po le versa po se luva yaso pe fa mamna matili wa la fa fonga le tato tenu FAAFETAI pa so ia FAAFETAI fo mo la tua manuia nei va yaso te amo luenga tato to filo ai foi pua mananga FAAFETAI epa mo le vanoa ato no le sita felo inga ia le afa sile sila ilo le malo lau fa fonga I actual numbers I numera lava I tono se o le quote ia ona elena le ia tilo I numera ia na fai le decision at ngasa ma mole anga iluma ai FAAFETAI tele le mo le vanoa manuia tele le fiafi manuia fo il fasa usanga lau au fa FAAFETAI pa so foi ia pua so pua is cooking. Pasor te mai tai pua wale malo tato tunu. Vai, nanga e kai mie e vai kako malo fa alon nge fa pea. Ia e so soni fu tato tangata. Es kai mi kau.
break mai Samoa. Ia ai, sa i mangia fo ka ko ia wa. Mai sa tatou le no foi fafo. Pa se sua na tama matua ma na tina matua. O ero i ni life issues. Ia so swani fo ia tatou. O le winga la kum talanga fo le ia wa. Ia ke me apa ko ia wa too late. Ai fighting sure. Ia o le me sitting nga on taua. Le pio Samoa e free e whanua ta o toi o tātou mātua. Ia misa nei o tātou tangata pe a māridiu. O whawhoni, ia tutongi e tupe me omu. O leo ngāna o le insurance, a misa whainai whanau. Le lola war whaaplawe tupu. Ia e au ngā e mo tātou. Ua whaalongo o lea ua toi talia alo ia le sunga ia mangele. Whai ma te teifono le tumalo whasale le anga numera lua. O lea ua toi talia le tamari foi. Ia awale. A u whalong foi le la a toi alu sa vali a. A le tumalo i le parimia. Marwhenga malo ona o le me foi le na tūlai mai. Aia, e le taunalu sa vali a alu le leifonga. Taunalu se ifonga i le ri parimia ma. Whenga malo. Nanga le pa mafa upu yan sonka lafo ele. E ko inga rea. Pere fika ua sofa langa mai. Maru sofa ko filau. A ua me la le ui loa le lau alu longo whaiva lafi. Ia ki ngā inga le kumalo whengi kuranga papingi. Mumo le oso vale whaoso kwa maoso. Reo la ki ngā inga le tumalo a whawhai o le wa esko whamas whakokanga po i kamali ima. Ia whare o portfolio le kumalo. Ia ai miso kapa au. Ia koe alu sa vali. Alu kumongenga. Ele kama alu sa vali alu se ifonga. Anga le kama mari e upo to ina sankalafo ma. Ia la ua marolongi. Ia rea ki ngā inga le tumalo. Pe ango whako kemi o sola. Auru ka whenga. Ia set pia i baisingang. Ia a whai ngai fuan maa vea vele fua. Ongo mule e so wha ukokua masi ko wha. E koe ngā kulanga wha pia. Ka lofa le kumalo. Ia, au Samoa foi o le ava whakapi o sa ngore li parimia. E le pa pia o la sanga le fifia i pia ma kulanga wha penga. Langa o ka kouka ka dolok o la kersiano. E le nganga o le tua Samoa foi e. So ka ia le ava whaka. Me whelengo o whakua foi le kako pokalambe le vason kengi. Ka ke wheloa ia i o ngafa. Ka wanga mafa o whamumua. Ia e la fosi whamkalanga le whikau. Ia e vi ia le alofa mananga le leo le kua o leo ko ia eskofa. Ia o pare mia foi o kanga kerisiano. Ka kuku i le kua. Pa moe moe le tumaloa e misi foi o finangaro ae. Ia i le fionga i le li pare mia filfiria o Samoa. Fionga i le lauli o le mari e toa. Ia misi kumaloa i e whawhikauri. Kare palangi, kare rau me. Me o e whairi me lea. Lango le whenga malo. Lango le parimia mare. Ia wa ngau kusa kwa sa nganga le parimia. Keke. You get nothing. Ia o le salo Samoa le. Ko kuanga mo e ngiaso. Tato whiroi fui vai as fou le alofo le tua. Ia wha mahalo fo le o nanga. Ne ia sol TV Samoa. Tala fo ua le taunga maari e lau whaafonga. Whaafoi mai le TV Samoa. Talo mole. Nei whi weekend o liuri mai, manuia lava fuafuanga do tātou atunu. Ia e misio ngā ruenga whenga iai, lo whangia le atua, mole atu lo to soifua misio liora, tātou wherua iai de vai asfou. Whaafitai telen mafuta mai, i uoma paanga, e misio de mamalu le tātou atunu. Tula e panei ma le TV Samoa, wha soifua ia lo atunu pele. Soifua.